Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo je emisija studenta Fakulteta političkih nauka Javna odbrana. Naša ekipa je proteklih dana posetila Divčibare, gde se održao seminar na kome su studenti FPN-a simulirali rad Haškog tribunala, Međunarodnog suda pravde i Korepera. O Haškom tribunalu, kao i ulasku u Europsku uniju, skoro svako u Srbiji zna da li je za ili protiv. Ali pitanje je koliko naše često čvrste stavove i uverenja možemo i pravim argumentima da potkrepimo. Zato su Centar za humanitarno pravo Fakulteta političkih nauka u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji organizovali četvorodnevni seminar za studente Fakulteta političkih nauka kako bi ih što bolje upoznali sa radom ovih međunarodnih institucija. I ono na čemu smo mi insistirali je da studenti uspeju da razumeju kroz ovaj seminar, da dopune zapravo svoje znanje koje one stiču i na Fakultetu političkih nauka, o tome koji su mehanizmi kojima se uspostavljaju ove međunarodne krivične institucije. I Haški tribunal, ne samo, nego i Međunarodni krivični sud i mnogobrojni hibridni tribunali, zbog kojih razloga u međunarodnim odnosima dolazi do njihovog osnivanja, kako bi se oslobodili toga da verujemo da iza svega, naročito nečega što se nama dešava, stoje neke teorije zavere i da to neka velika sila iz sopstvenih interesa uvek povlači poteze. Takođe smo insistirali, i to je možda bilo i najbitnije, da učesnici razumeju zbog čega je neko, recimo, pred Haškim tribunalom optužen i osuđen. Da se tu ne radi o političkim suđenjima, da se ne radi o nametanju političke volje, već da je tamo neko izveden da mu se sudi ili osuđen zbog vrlo konkretnih stvari. Ubistava civila, silovanja žena, stavljanja ljudi u logore, mučenja, spaljivanja sela, proterivanja. Jovanović je naveo da studenti često ovim temama prilaze s predrasudama koje su mahom potekle iz medija, ali i sa univerziteta, jer ova je tema malo zastupljena na fakultetima čija je obaveza da se njome bave, poput Pravnog fakulteta, ali i Fakulteta političkih nauka. Zato je organizacija ovog seminara, da bi studenti što bolje shvatili rad Haškog tribunala, Međunarodnog suda pravde i institucije Europske unije, po prvi put kod nas uvela i simulacije rada pomenutih institucija. Jedna od njih bila je i simulacija Korepera. To je organ Saveta ministara Evropske unije u kome se odvija zapravo najveći deo pregovaračkog procesa država članica oko bilo koje teme. U Koreperu sede ambasadori država članica i moja ideja je bila da damo ulogu studentima da svako igra ambasadora jedne države članice, da pokuša da shvati poziciju te države oko jedne teme i da sa drugim državama u interakciji sa drugim ambasadorima i drugim državama dođu do zajedničkog rešenja koji ne narušava interes ni jedne države, a da opet svi budu na dobitku. I to je moja ideja, jer zapravo Evropska unija jeste jedan veliki mehanizam pregovaranja u kojim omogućava da države članice pomire svoje ponekad i potpuno različite interese, a da krajnji ishod bude pozitivan, u smislu da svi budu na dobitku. Moja ideja jeste da pokažem studentima zašto Srbija zapravo treba da postane članica Evropske unije, koje su to prava koje će one moći da, sopstvena prava da zaštiti i koje su to pogodnosti koje će one moći da dobije, naravno upoznajući studente i sa svim gubicima koje samo članstvo donosi, jer nikad ne možete imati samo dobitke i gubitke, a u principu na kraju svaka država koja uđe u Evropsku uniju na veoma velikom dobitku, inače mnogi ne bi ni ušli ili bi izašli kasnije. Edukacija i obuka su među važnim funkcijama misije OEBS-a u Srbiji. I to ne samo studenta, već i policije, pravosuđa, novinara. 50 izabranih studenta osnovnih i master studija Fakulteta političkih nauka radilo je sa eminentnim predavačima i do 12 sati dnevno, kako bi najbolje razumeli i usvojili kompleksnost rada ovih institucija. Naravno, bilo je i vremena za mali predah.
Na kraju 4 naporna, ali konstruktivna dana studentima su uručene diplome. Praktično znanje koje sam ovde dobila, ja sam i dosta doprinela u smislu da teorijsko znanje koje sam ranije znala o Haškom tribunalu, Međunarodnom sudu pravde, sada je na neki način izašlo na videlo, odnosno omogućilo mi da to primenim sve u praksi i na konkretnom primjeru. Moram priznati da je ovo jedan od najozbiljnijih seminara na kojima sam bila i jedan od seminara na kojima sam najviše naučila. Stvarno sam prezadovoljna svim predavačima, kolegama koji su jako ozbiljno shvatili sve simulacije. Zaista sam puno naučila, tako da sada mogu o nekim pitanjima da ulazim u rasprave sa mnogo više argumenata. Imao sam krajnje laička znanja o mnogim institucijama Evropske unije kao i o Haškom tribunalu. Sad sam malo podrobnije proučio te organizacije i već imam drugačiji pogled na njih i verujem da ću imati sada, kada budem raspravljao o nekim stvarima, više argumenata da branim svoje stavove. I to je svakako jedno veliko iskustvo za studente, da ono znanje koje su stekli u teoriji, čitajući knjige, razne prikaze i stavove iznesene u knjigama, zapravo primene u praksi kroz simulaciju, ipak imati osjećaj da si sudija, advokat, tužilac u datoj situaciji na mnogo jedan realističniji način dovodi do spoznaje svega toga šta zapravo znače ti sudovi i na koji način oni funkcionišu. Plan je da se održavanje ovakvih seminara nastavi u budućnosti i da se u rad pored Fakulteta političkih nauka uključe i drugi fakulteti. Posle 4-dnevnog seminara studentima će biti lakše da razumeju i argumentovano objasne procese u radu Međunarodnog suda pravde, Evropske unije i Haškog tribunala, međutim i posle više godina ove međunarodne institucije i dalje postavljaju mnoga pitanja Srbiji.